Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe migano dukora umunsi ku munsi bebe garuka ku makuru na documentaire mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Mu karere ka Kayonza, Murenge wa Nyamirama, umusore w'imyaka 22 y'amavuko yari afite ubumuga bwo mu mutwe yasanzwe yapfuye, bigakekwako abamwishe bari mu muryango we nyuma yuko bashobora kuba bari baramurambiwe. Uwo musore wo mu Murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza yari afite ubumuga bwo mu mutwe yasanzwe yapfuye, bigakekwako abamwishe bari mu muryango we kuko bikekwako bashobora kuba bari baramurambiwe. Uyu musore yari afite imyaka 22 y'amavuko, yabonetse ku wa gatatu tariki ya 14 Mutarama uno mwaka 2026, akaba yarabonetse nyuma y'iminsi 2 bari baramubuze bataza ahaherereye. Umurambo we wabonetse mu mirima y'ibigori, warasatuwemo ibice bitandukanye kuko igice cy'umutwe cyari kiri mu mufuka mu gihe igice cy'igihimba nacyo cyari ukwacyo. Aya makuru y'urupfu rw'uyu musore wari ufite ubumuga bwo mu mutwe yamenyeshejwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Kagabo Jean Paul, wavuze ko umurambo w'uyu musore wabonywe n'abari bagiye gutema ibigori bagahita bamenyesha inzego nazo zikahita zihagera zikatabara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Kagabo Jean Paul akaba yagize ati, umutwe twasanze uri mu mufuka ariko igihimba kiri hanze, ni umuntu wari usanzwe afite ubumuga bwo mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Kagabo Jean Paul yavuze ko kandi iperereza ryafashe abakekwa kugira uruhare muri urwo rupfu rw'uwo musore harimo nabo mu muryango we, ndetse akavuga impamvu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Kagabo Jean Paul avuga ko impamvu abo mu muryango we bafashwe bikekwa ko bashobora kuba bari baramurambiwe. Mu magambo ye Kagabo Jean Paul, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama, akaba yagize ati, mu bakekwa rero harimo ababyeyi be, turakeka ko wenda baba baramurambiwe kuko hahise hatangira iperereza kuko hari n'abandi. Kagabo Jean Paul, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama, avuga ko kandi umurambo wari ufite ibikomere ku bice bitandukanye by'umubiri nko ku jisho, ku maguru, bigaragaza ko ashobora kuba yarakubiswe ikintu cy'icyuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Kagabo Jean Paul akomeza agira ati, inzego zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abamwishe kandi twizeye ko bazamenyekana. Mu gihe hahise hatangira iperereza kuri bamwe mu muryango wa nyakwigendera, umurambo we wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rwinkwavu. Nibyo reka mubwire ngo niba ari ubwa mbere wageze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo kigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.